kuva kuri headquarter Union Européenne barimo baravuga bati Ukraine igomba kujya muri Union Européenne ndetse Ukraine igomba kwerekana ubushobozi mu bijyanye na gisirikare nkuko Ukraine ariyo bigaragara ko Union Européenne bahise kugira ngo bahatestingire intwaro zabo kujya muri Union Européenne kuba batabifata nk'ikibazo nuko Putin abazi neza ko Union Européenne niyo bakwikusanya batamonetarariza byo babimeze gute. Urumva Ukraine yavuga ati ibigo bikora amamisire balistike y'igihugu cy'Uburusiya ntabwo byafatiwe ibihano yasaba ko bifatirwa ibihano bigafatirwa ibihano n'ibigo birimo Leta za Amerika Ubwongereza Ubusuwisi n'Ubuyapani kubyo bafite imbaraga zingana gute kugira ngo bumve ko bafatira ibihano igihugu cy'Uburusiya ndetse ibyo bihano kuko bikaba ibyanyabyo kuki Volodymyr Zelensky yamenshinunze ibyo bihugu niziye imbaraga ziba ziri inyuma y'ibyo bihugu. Kigali Universal Language School, ishuri rya mbere mu kwigisha indimi. Twigisha Icyongereza, Igifaransa, Igishinwa, Igihinde, Igiportuge, Igiswahili n'izindi. Kandi mu gihe gito birashoboka hamwe na Kigali Universal Language School. Turagufasha kubona certificate zitandukanye zirimo TOEFL, IELTS, Duolingo, DELF na TEF. Twegere kandi tuguha amahugurwa ku bijyanye na public speaking na interview performance. Akarusho kacu dufite abarimu b'abahanga bo kwigisha indimi ku rwego mpuzamahanga. Twigisha kandi amategeko y'umuhanda yaba mu Cyongereza no mu Gifaransa kuba tumva neza Ikinyarwanda kandi ukora rimwe gusa ugahita utsinda. Niba kandi ushaka kwiga porogaramu zitandukanye za mudasobwa karibu muri Kigali Universal Language School tugufashe. Ushobora kuduhamagara kuri telefone 078 03 64 93 no kuri 07 87 21 68 40 zituma koko bafata ibihano kandi ibyo bihano bikagira ingaruka cyangwa bakabatekereza ko nabo biza kugira ingaruka ku gihugu cy'Uburusiya kubera iki. Of course urabona systeme internationale igendera ku mategeko ya Leta z'Ubumwe za Amerika n'abanyaburayi nibo babishyizeho ariko n'Uburusiya bwayo burimo nyuma buza kubivamo ariko kubera kompro babushyiriyeho ibyo rero birakurikizwa ku banyamuryango shatse bavuga membre ba Loni ariko badafite agatuza gupeza situation. So ibihugu bitari independent bigomba gukurikiza ibihano byashyizwemo byayemejwe n'abanyaburayi na Amerika. Nk'urugero Turukiya, Korea ruguru, Ubushinwa, Iran, wenda babwira ibihugu abantu babona nizi za Espagne n'Ubutaliyani rimwe na rimwe ntabwo bino bintu by'ibihano bajya bakunda bo kubikurikiza. N'ubugira ikibwababwiye ati twe bitewe na crise twifitiye n'ubundi twadusanzwe ntaho turi ntabwo mwatubwira ngo turiteshe energy z'Uburusiya n'imikwanire n'Uburusiya ibyo birabareba. Ibihano ndakubwiza ukuri n'abantu baje muri assessment barebe ibihano byagize ingaruka kubabifashe kurusha igihugu cyabifatiwe. Reka duwe muri energy no byari bikomeye cyane. Ibihano ubumwe bw'Uburayi bwafatiwe Uburusiya byagize ingaruka ku Burayi ku baturage b'Uburayi par rapport abaturage b'Uburusiya. Siko bimeze. N'ubu bakomeza yo gufata ibihano nta kintu bizahindura situation ku Burusiya. N'ubu reka nkubwira ikintu abantu batekereza. Sinekereza uko warasa Moscow, St Petersburg kose bishobora gutuma abaturage bajya mu muhanda ngo ubutegetsi bwa Putin baburamvirisi babukureho. Ahubwo bizana rezilita yo gusaba Putin ngo ashyire akadomo ku bwahugu nka Ukraine n'abo banyaburayi na Amerika. Mbibutsa ko umubano wa Moscow na Washington muri case ya Ukraine shatse nababwira ko wapfuye. Usigaye ku rurimi warapfuye. Kwintambara irengegezwa na Amerika. Ngira ngo Joe Biden ni wabibungabungaga yanga gutanga mu long range. Hano umugabo garuka yitwa Elon Musk nibyo bisubizo nabigusubiza. Elon Musk yasabye no digital platform ukoreshwe for business purpose. Ntabwo yayisabye license ukoreshwe for ikoreshwe ku ntambara. Ibyo byose biri mu bintu Elon Musk aregwa ku rwego rw'isi. Nubona atangiye na business ze kwangirika ariko Elon Musk uri na America ni deep state n'ubundi. Yego. Nese ni gutuma private yivanga muri political issue no mu bintu by'intambara atanga iyo connection. Bajya kurasa abantu bibereye mu mahoteli mu byumba. Elon Musk ni icyorezo ni icyago buriya n'ikirimbuzi ya Amerika. Uburusiya burabanza bugatanga kandi batavuga ati ni ibya gisivile kurasa kuri bya gisivile rero kindi kintu buriya gikomeye cyane bigatuma n'Uburusiya buvuga ati se turasura bya gisivile biragenda gute sira twamagana badufate nk'ikibazo
Ken rero ndetse ikintu bikanayikoresha imbaraga muri z'umurenge ikintu irasasa abahanga. nabonye ikintu abantu bafite muri iyi minsi Ahubwo se iriya ntwaro rero ni Musk wamugani si aba ari intwaro ikomeye cyane kuko bavuga ko Elon Musk ibyogajuru bye bikora ku nyungu za gisivile, ariko nanone ibyo biri gukora Ukraine irasa mu gisirikare Burusiya, kandi nta muntu wamuhaye license ngo network za Starlink zijye zifashishwa mu madrone n'amamizayo. None Musk nawe mumushyiraho akarongo gatukura, niba murebera ibye ubwo ntihazagire uvuga ngo buriya hari ikibazo tujya tugira Ken, hariya dushaka guhuza imirwanire ya West, ndavuga Amerika n'abanyaburayi, n'imirwanire ya communist, burya iratandukanye, total different, yaba mu bikoresho, muri structure, muri plan y'urugamba. Mwaye mubizi buriya communist yizera ko izakomeza igakora resistance mu bintu by'intambara kugeza igihe nawe ubonye akanya ko kwitekerezaho ugahindura imyumvire n'imitekerereze. Mu gihe West America ati nitwica Putin, nitwica Turari Kamene, nitwica umuyobozi ukomeye, nitwica umuofisiye, turahita tugera ku bintu, abaturage bajya ku muhanda do guteza sabotage. Aho communist yavuga ati turacengera, turarwana igihe kinini, twireserve imbaraga, tubaha umwanya wo kwitekerezaho kugeza igihe bazahindura ibitekerezo. Reka nkwe nk'urugero nka case ya Ukraine n'Uburusiya, reka twinjire inside muri Ukraine, nkwereke situation zihari. Imyigaragambyo yo kwamagana Zelensky bamusaba amatora, banga kujya mu gisirikare, urumva, bamusaba ngo Fedorov agaruke, bamagana corruption. Ibyo bintu biri imbere ku mwanya w'imbere, bamubuza ibitero byo guprovoka Moscow. Ibyo bintu inside Kiev birahari. Mbere yuko intambara itera Ken, Kiev abagamo miliyoni 3, ubu ngubu basigayemo nka miliyoni 1. Abantu bazakubwira n'umutipe ba Odessa musuhuza yavuze ngo ibi bintu Doc avuga nibyo rwose, nayo niho ndi. Ukraine yabaye isolated kuri Odessa, Black Sea, ahantu heshi, Azov, ahantu heshi. Ukraine yabaye isolated, iri bloke mu burasirazuba bwa Ukraine, mu majyepfo ya Ukraine, isigaje mu majyaruguru, mu bice byinjiri buraho nta kibazo, niho bazanyura birukanka batoroka. Ukraine ntushobora kugenda ibirometero 3, ni byinshi utarumva generator hirya, ni generator nizo bakoresha. Ukraine ubu nta ruganda, nta buye riteretse ku rindi, ku nganda nyinshi ziri hejuru, kereka ziri mu buvumo za gisirikare. Power plant zabo nuko Zaporizhzhia urabizi ko Burusiya bwayifashe, Burusiya bukomeje gufata ubutaka. Ahubwo hari ikintu abantu bibagirwa bazanakibona, Uburusiya bwakoze igishushanyo mbonera cya Ukraine. Abanyaburayi bazavuga, bakore propaganda, ngira ngo n'igitero cyahoshije umujenerali w'Uburusiya yigire muri anniversaire muri cafe resto. Ibyo Uburusiya bwe ngo ni igitero cy'iterabwoba. Ndahamya ko Uburusiya butabuze uburyo bwo kwica Zelensky, ariko ikibazo Uburusiya bwawe nacyo mu cyumve, mubone ko ideology ari mbi Ken, ariko bahisemo kurinda abayobozi, niyo mpamvu byagabanutse n'icwa ryabo, niyo mpamvu byagabanutse. Ibintu biteye akaga, ngira ngo abantu ntabwo bajya babitekereza. Hari ibintu bashaka Putin ngo akore by'ubugome kuri Ukraine n'abanyaburayi, bibagirwa ko buriya Uburusiya bafite abarusofone gakondo bo mu byahoze ari na za ISIS, bajya babitekereza. Uburusiya hari uburyo bushobora kubikora bikabangamira abantu babwo bari muri ibyo bice, bikica buriya Putin mu gice cy'uburayi bw'uburasirazuba Ken, ni n'abantu bari muri NATO, niyo wajya za hehe biriya bihugu Baltic byinshi, ni aba-pro-Russia, ngenda bizi imitima yabo. Neze Ken, uhuza gute ukuntu Zelensky ari umusitari burayi bw'uburengerazuba, i Paris hehe bamwamamaza na ba Trump, yagera Kiev muri Ukraine bakamwamaga, avuga ati kiriya gisambo cy'abanyaburayi. Reka musubize icyo wahere uvuga, Ukraine ishobora kujya muri Union Européenne kubera impamvu 3 nkeya, ishobora kubereka wagenda nawe ukaverify. Ntabwo igihugu gishobora kujya muri Union Européenne gifite corruption iri ku rwego rwo hejuru. Ibyo byo biri confirm. Ruswa muri Ukraine burya iruta n'intambara, mwe mubizi. Yego, urumva ko bigoye. Ntabwo buriya Ukraine ishobora kujya muri Union Européenne n'ubundi iri mu ntambara. Kuba Uburusiya bubyemera nuko bwashyize Ukraine muri condition igoye, kuko membre ba Union Européenne 27 bashobora kubona Ukraine iramutse inagiyemo, ubwo ikiguzi cy'intambara nibo bakipeve bigakomeza kubakenesha.
nyangwa umuminisitiri mu Butaliyani arimo avuga ati ukunda kumva wenda ntuza ngo ry'indimi uno mudamu Giorgia Meloni ngo yes bavuga ngo souveraineté ngo ya Ukraine kuyifasha ngo yes ariko akabura ibisobanuro. Eske buramuzi ko amafaranga Ubutaliyani Giorgia Meloni ashobora gutanga ari mu misoro yacu? Nabyo Victor Orban yahoraga babwira Uburayi bukeneshejwe na Ukraine kandi Ukraine ntizabubona. Ahubwo Uburayi kuki bukomeza kwizirika kuri iyo ishu nuko bushaka gushyirishamo Amerika ku masezerano yabeshya Uburayi kera kose kuzabahesha Ukraine. Noneho Putin yabibye umugono abashyira muri yampezemo. Hari igihe bumva ko Putin ari ufite pressure. Putin nta pressure afite, ahubwo pressure ifitwe n'abanyaburayi n'abanyamerika bashoye amafaranga muri Ukraine akabahiye. Putin akaba nta nyandiko abahaye, nta concession, nta gusubira inyuma. Aravuga ati nzabigeraho ku mbaraga kandi buri kanya bafata ibice. Ahubwo se barahuza gute? Iwinta nkunda kuyigarukaho. Ukraine nta mihanda igihuza ahantu, gari ya moshe nta ndege ya flyinga. Ukraine ngo ugende kimwe cya gatatu byuze cya Ukraine iri mu kirere na gari ya moshe nuko. None Ukraine igeze ku rwego itaki exportinga bya binyampeke muri ya mirima bategatingaga. Yeze ku rwego rw'Urusiya ibishanga byinshi byo muri Ukraine Urusiya bwarabyegukanye, ahubwo ngo bwatanye no kubihingamo. Yego urumva. None Urusiya bwakoze geopolitique y'ibiryo na energy, igi inama n'abariye bayo ngo babibloke kuko bitabiteza shortage y'ikibinyampeke ku rwego rw'isi. Ni ukuvuga ngo Keni shortage ya energy ibaye n'ibinyampeke igizwe mu ruhare rw'intambara y'Uburusiya na Ukraine, intambara ya Amerika na Iran muri iyi myaka ibiri igiye gukurikira guhera mu mwaka utaha, biratuma abayobozi bashyigikiye intambara ya Ukraine babura amatora mu bihugu byabo, babura amajwi. Biratuma Amerika, Trump yatangiye gutakaza nyangwa babwiye abantu hano muri midterm abademokrati bari imbere. Yego Intambara Keni buri intambara y'iki gihe ntabwo ari amasasu murarasana abantu bagapfa. Mukora intambara ubari imibare ya ekonomi ni ituma umuntu yikura mu ntambara na karandire politike. Ikindi kintu abantu batamenya, buraze rese agomba gukomeza intambara kuko intambara ihagaze bajya muri gahunda y'amatora bagahita bamucaginga. Buriya Ukraine hari bizibiterega zerese bafite. Urabizi PM bigeze gushwana wa Ukraine aramwirukana na ari populaire. Urabizi Fedorov na ari populaire. Muri Ukraine atangiye kuza opposition contre ministre w'ingabo. Muri Ukraine nuko West bimanipira. Muri Ukraine harimo ikibazo urumva cya movement ivuga ati nimukomeza kwiteza Uburusi n'aka gace bwari bwaradusigiye tuzakabura kandi abanyaburayi ntibashoboye. Dore twabasabye ingabo barazitwima. None Ukraine ukora research uzanyereke bije y'umwaka Ukraine ntayagira. Yego ariko dutangira bavuze uti leta z'Ubuza Amerika n'Uburusiya mubano wabo usigaye mu mapuro bisa nkaho mubano wabo wazambye. Ariko nanone leta z'Ubuza Amerika ntago icyohereza ibikoresho byinshi ku butaka bw'igihugu cya Ukraine nkuko Joe Biden yabikoraga. Bavuga ko byamanutse ku kigero cya 80%. Byagenze gute rero? Kuki leta z'Amerika idashyiramo ubufasha kandi ukabona ko Ukraine kano kanya nibwihitinga cyane kuruta uko yahitingaga mu mizo ya mbere Joe Biden agihari. Kugira naho barasaga muri baraza Kursk za Rostov bikaba ibibazo cyane. None ku ino nco basigaye barasana na Moscow. Abantu bakanavuga bati ubundi leta z'Amerika ntiyaba yarakoze ikarito kugira ngo Ukraine ahubwo bayubake uyubakire izo drone n'amamisile n'ibindi byose. Ukraine yibikora nubundi nkaho ariyo yakoze ibyo bintu, ariko nubundi tubizi neza ko ari UK na leta z'Amerika bakora ibyo bintu byose, ahubwo bakaba barahinduye uko abantu babibona. Ariko nubundi bantu bari muri ibyo bintu ariko biba byakorewe muri Ukraine kandi bikagera ku ntego mu Burusiya. Mu gisirikare iyo umuntu arashe target intego y'ikintu akagihamya undi akarasa mu kirere, nawe bagutegetse rasa target wowe ukarasa mu kirere. Ubwo umusirikare ufite strategy yo kurwana
n'isasu objectif bawumva ari uwe je ndumva ari warashe ku ntego target buriya Zelensky binanyawe bari gukora kurasa Moscow mu Burusiya St Petersburg nko kurasa mu kirere nese igihugu cya kilometero kare miliyoni 17 urarasa capital city aho akavuze ati reka nongere ni concentre ndebe ko nagaruza Crimea byibuze nubwo babigerageje bikanga ndebe ko nasubira ku Rusk nk'izikini yari ibibazo mbona byiterabwo hari ibibazo mbona bidashobora kugeza ku ntego ahubwo bimeze nk'iby'ubusazi nyine mumbwire kurasa Moscow bishobora guhareza leta yi Amerika n'Uburayi NATO byahereza leta ku Burusi bo babe expectingaga ko mu baturage bazajya mu muhanda no toneri na Moscow Kenya hari n'ibihugu hano muri Afrika warasa capital city ubutegetsi nibuhinduka jerekanwe nk'urugero urashe Kampala ubwo Museveni na Muhozi bakwiruka ngo basinya amasezerano kuri ADF uko yarashe ngo Kampala tugerega tukora analize nyine zirimo logique uburashe Entebbe ubu Muhozi na papa we bavuga ati none ADF tugiye gukorana amasezerano ariko hera hano hafi yabo bahurira na Sudan cyangwa na Kongo heraho ku mupaka ukubite kabisa nabo mujye mu mitsi ubafatane wenda intare 5 z'Ubuganda nabwo ari genzi ko batabyemera ariko murakina n'igihugu ntago murapfa kurekura ntabwo ibihano bizagira icyo bindura ku buri situation y'Uburusiya na Putin ahubwo abantu benshi baje bavuga ati mukuremo amashati mwambara amasengeri mufata imbunda mujye guhana n'Uburusiya bubereke naho kuzicara sanction imyaka ingahe irashize Uburusiya bafatana ubutaka ngo sanction amafaranga yanyu agenda abanyaburayi so n'umushinga wombye buriya intambara ibifite objectif nyinshi keni buri Uburusiya bufite imitungo kamere haniyo bwari kipe muri Ukraine ni ishoramari Uburusiya bifata nk'ishoramari finally bizarangira Uburayi buhombye Amerika nayo ihombye Uburusiya bubonye ubutaka n'abariye babwo bwigaruriye igice cyabwo cya zone tampo bya burundu uko biri propose ko intara zose Uburusiya bwafashe barateganya amatora n'ababyemeye ko bagomba kujya muri Etat Federal y'Uburusiya rega ni nko mu cyaro kuma umuntu agambira kuzagura umurima abonye 100 magana biragura yanexa mu myaka 10 birangira famille yose yarayiguriye isamba ari uyegukana kandi baramusekaga urabibona ariko wandi bategereje ngo nzarunda bigwire ngo nyigurire rimwe usanga wandi waje ufata uduce ariwe Putin agufite yafashe Crimea akituriza 2014 akongera akabatungura 2022 bagira ngo ni imikino none 2026 amaze kugira 30% ya Ukraine nese ko nawe ukora objectif yo kwisubiza intara Uburusiya bwafashe bagatekereza shortcut si bazi strictire yo kurwana Kenya ibyo bintu byose rero Kenya birimo biratera ingaruka ku rwego rw'isinye byavuga mu mubano wa Moscow na Washington warasenyutse niyo mpamvu Moscow uyu wahoze ari minisitiri wahoze ari perezida Dmitry Medvedev rwose mu gushyingura leta Turari Kamena yavuze ati Iran ni nucleaire ifite ndumva ari iyi ngiyi ya Erimus hano hirya yabo ni Babel Mandebu ugakomeza ibi byambo byose kugeza kuri Aden kugeza mu gice cya Afrika hano mu ihembe rya Afrika niba maintaining izo nzira zose supplying energy 30% n'ibindi bintu byinshi by'ibinyampeke Amerika izahita ibasinyira izahita ijya hasi bivuze ngo muri complicité ya Moscow na Iran na China nizo za Korea zose n'Uburusiya noneho basizoye kuri iyi shuro yavuga ati Amerika twirukasha ishuro nyinshi yadukinye mind game nyinshi Lavrov agenda bivuga avuga ati West hypocrisy ya West kuri iyi shuro noneho twese twarabaparitse murabakubita ishuro bakicumbagiza ngo tuje dukire deal ngo dusinyane ngo maybe ari deal mukaza bakabubikira bakabakubita Uburusiya bugavuga ati
Amerika niwe ufite uruhare runini mu guha intwaro Ukraine no kurasa mu Burusiya. Hari ikindi muzongera kutubwira, si hypocrisie. Yego. Gusa muzatugarura ngo tuganire ngo concession ibintu nk'ibyo. Ariko n'ikibazo bagize uko Uburusiya bwaremeye kwishyura ibintu mwana byangije muri Ukraine. Se kuri ishuro babyemera. Biragoye kandi nabo bararasa ibintu byinshi. Uburusiya bwemeye guhindishya bapfuye muri intambara. Yego. Byasenyutse bukabisana n'indishyi. Mwe mubizi. Yego, ariko abandi bavuga bati ibyo nanone kuba Leta z'Amerika ngo yarabyanze cyangwa se nato barabyanze. Ati nuko nabo bakeneye ko Uburusiya bugomba gucikamo ibice. Putin nawe yatanze deal ishoboka. Baze ko Putin ari yanemeye ko biriya bice yafashe. Leta z'Amerika yo n'Uburusiya aribo bazajya kuri uwo mutungo, bazawusharingana. Kene ngiye murambisubira, ariko abanyaburayi bakabyanga, babyanga intambara igakomeza. Kene ngiye murambisubira, ikibazo nanone ngiye murambisubira kuri segment ya Ukraine n'abantu benshi babigarukaho. Wintije iveri nibwo uhita ubona ko nta kintu abanyaburayi bafasha Ukraine. Wintiraza bagakonja ku rwego wicwa n'ubukonje. Abanyaburayi ikintu baba barimo babinginga Putin ngo tujye mu masezerano ngo turebe ngo agahenge ngo tujye kureba deal. Iyi winter Uburusiya burahita busoza akazi, nge ndabizi. Iyi winter kuko bigira ku rwego na generator niba ikibonetse na sumva systeme y'amashanyarazi yarayikase ya transport yarayikase. Ariko none iyi winter kubera iki witeze ko Putin ashobora gukoramo akazi? Tugeze ku mwaka wa 4 n'amezi 6 hafi 6 yego 6 zozajone kuba 22 kucyumva ko Putin azajya kunde ukana amazi icyo gihe cyose. Uzaye muri statistique muri winter Uburusiya buri hejuru ku rwego na Ukraine nta n'umuntu uvuga mu kanwa ke Ukraine. Uzabikurikirana urebe periode ya winter, n'umuntu uri muri Ukraine azabikubwira. Baba bavuma Burayi bavuga ati mwe mwadukura Uburusiya. Urugero hari intambara yabaye agana mu 1800 na za 12 bana Pro Bonaparte bavuga ati byagiye mu masambu y'Uburusiya, babakora icyo bita systeme de terre brûlée. Systeme de terre brûlée bacunze winter zije ba withdrawing ikintu cyose kijyanye na stock umusirikare wese yagira gute yarya. Ingabo z'Uburusiya za withdrawinze nka kilometero hafi nk'icumi ziragenda. Nuvuga ngo iyo warwanaga ukuntu Uburusiya bumeze ni bunini cyane, ni nk'isi. Ugera mu gice ugasanga ibi impamba mwazanye mwitwaje mwarashiriwe. Urabibona? None ukareba supply izaturuka bizafata igihe n'ubundi murwanye n'umwanzi. Keni ingabo za Napoleon Bonaparte zarahageze zizi ngo zirabona iminyago, zibura buri kintu cyose, ubukonje burazica, ibibabura ibiryo. Ingabo z'Uburusiya zirabahindukirana Keni. Uzi ibintu zabakorera. Nuvuga ngo winter ubukeneye baba bakenenereje cyane zibashyushye. Baba bakeneye cyane ibintu by'ibiryo. Mbega ubuzima bumeze nk'ubwahagaze, abantu barabizi. Ahantu ubushyuhe baba buri munsi ya 0. None buri Uburusiya uko ari klima yabo ni ibintu bamenyereye. Bahita baza bagasoza akazi. Ibyo rero biri mu bintu bitanga amahirwe kuko drone se uzacaginga drone gute ko nta n'ubushyuhe babuhari. Yego, tugana ku musozi ariko aravuze ati na Leta z'Amerika irimo iratakaza muri Iran bizatuma Uburusiya busoza akazi muri Ukraine kubera ko Leta z'Amerika izaba yaraguye muri Iran cyangwa muri Iran bizaba bitaragenze neza. Donald Trump yaramaje gukora posti arangije aravuga ati igihugu cya Iran ni igihugu cy'abantu batari seriye, badufitanye gahunda y'ibiganiro kubera ko ni nabo babinsabye. Ahubwo ngo ajya kujyana ibiganiro na Oman ngo byo kontra ngo muyoboro aho muzi ngo mu buryo bw'imbaraga. Aya turabwiza ukuri ko umuyoboro tuwufite, umuyoboro aho muziri under Leta z'Amerika, ati ibyo muzakora byose ntacyo bizahindura, ati Iran igomba kugira kirimbuzi. Nuko Donald Trump babivuze. Ariko ndagira ngo turebe ibintu bikubiye muri iyo post. Amagambo n'ubwa mbere yumvisha cyangwa yasomye. Njye nagira ngo turebe ibiri inyuma. Nukuvuga ngo Leta z'Amerika Iran yabateye twatsi.
ariko nanone baravuga bati nta biganiro bihari hagati ya leta zunze Amerika n'igihugu cya Iran. Leta zunze Amerika birapanga ibitero, niyo gahunda ibiri inyuma. Ariko nanone umuntu agatavuga ati Donald Trump ibintu we aposting, ubundi abatekereza ko hari icyo bishobora gufasha yaba abaturage ba leta zunze Amerika, yaba abaturage b'isi, no kuba byabafasha ngo babe bagera ku ntego. Ubundi Donald Trump calculations ziba zimeze gute? Propaganda, kuko muri Amerika ni Burayi ndakeka hari ibice bitagira access kuri social media gutya bisanzwe cyane, bo banagigira ntibabyitaho, baba bumva radio ya Etat Federale, televiziyo ya Etat nyine muri propaganda, nk'abantu bo muri Magabeshi b'abasaza b'abakecuru, nyine yumva nyine ikintu kimwe. Buriya abantu bemera umuyobozi nk'Imana, bumva ko atabeshya, atazi gutandukanya propaganda n'ibintu bya nyabyo. Ubwo rero abo nibo Trump ababwira mu rwego rwo kwereka abantu ayoboye n'abafana be ko ari imbere cyane. Ngira ngo Amerika ngiye nanjye ikintu nyiziho mu bintu bijyanye na propaganda na manipulation, irayoboye ku rwego n'abaturage ba leta z'umwe za Amerika bamaze kuba manipulated benshi. Iyo urebye conspiracy zitrendinga muri Amerika, ndumva ngo ibintu polemique muri Amerika abantu babaye poliwe cyane. Ni Burayi baba barwana no kumanaginga amakuru kugira ngo abaturage batagira access kuri aya yandi. Ibyo biba bihari, ariko Iran muri iyi issue nayo itivuga ati Amerika nta biganiro dufitanye. Aho wakwibaza ngo Trump yabitangaje iki? Abayereka abanyamerika bamwe bamwihebeye ko ari mu kazi. Icya kabiri, abayereka abashoramari bashoye muri Amerika ko nyina Trump agishoboye agihagaze. Urumva, kugira ngo batayikuraho icyizere n'utwo dufaranga yateganyaga ntibe yatubona. Ariko kugeza ubu ikintu Iran ihagazeho n'abareba Iran n'ubwo Burusiya twavugaga bigeze ku rwego yaba Amerika yaba Burayi, donc ubona ko harimo divorce noneho yeruye no kurwana. Rimwe na rimwe ajyaga mumva Iran ivuga ngo Amerika Trump ariganiza, ariko mumaze nk'i context kene ndumva kuva ino ntambara itangiye nyuma amezi 6 arashize, kwa 3 nako kwaratangiye, nta na rimwe Trump mu mpera z'icyumweru no mu ntangiriro atavuga ko hari deal bari kuganira, barimo baramuhamagara. Ariko ibyo ugasanga arimo arabeshya. Rigera Iran yavugaga turi muri iganirizaho yewe itubeshye, ati banavugaga ati ibintu tuganira bya Oman bitandukanye n'ibintu byo gufungura umubare munsi. None se babuza gute n'ubwato nyine buraswa bwa Saudi Arabia niki? So ikintu rero kirimo kene n'abadukurikira ukurikirana version zose, ibyo Trump avuga, ibyo Iran ivuga, abari mu karere ibyo bavuga, naho ugahuza ayo makuru bakuramo senteze. Ikintu kiriho nuko Amerika barimo barayisenya. Donc ya ordre ya Amerika irimo irabura imbaraga, kuko niba Amerika rero ya dictatingaga muri round nawe bakayidictatinga, Trump agahora asubiramo the same story, abantu bagahita bumva ko ari nyina mico, nta kintu Trump atangaza ngo gifate. Ubwo bihuriyemo rero, ubwo nuko nguko Amerika igiye, kandi umuperezida wese akomeza gutangaza ibintu ko biri positive kugeza agiye. Joe Biden ntiwabibonye Kiba yakuye mu bihano, Trump rwose arayisubiza mu bihano. Yego, turashimye cyane documentary. Kigali Universal Language School, ishuri rya mbere mu kwigisha indimi. Twigisha Icyongereza, Igifaransa, Igishinwa, Igihinde, Igiportuge, Igiswahili n'izindi, kandi mu gihe gito birashoboka. Hamwe na Kigali Universal Language School turagufasha kubona certificate zitandukanye zirimo TOEFL, IELTS, Duolingo, DELF na TEF. Twegere kandi tuguha amahugurwa ku bijyanye na public speaking na interview performance. Akarusho kacu, dufite abarimu b'abahanga bakwigisha indimi ku rwego mpuzamahanga. Twigisha kandi amategeko y'umuhanda yaba mu Cyongereza no mu Gifaransa ku batumva neza Ikinyarwanda, kandi ukora rimwe gusa ugahita utsinda. Niba kandi ushaka kwiga porogaramu zitandukanye za mudasobwa, karibu muri Kigali Universal Language School tugufashe. Ushobora kuduhamagara kuri telefone 078 03 64 93 no kuri 07 87 21 68 40.